Društvo bosansko-hercegovačkog i slovenskog prijateljstva Ljiljan postoji već 24 godine. Svakog proljeća za svoje članove, simpatizere i prijatelja organizira piknik, odnosno teferić sportsko-zabavnog karaktera. Pokraj članova dođe znači neko iz familije, neko od igrača da ih posjeti, ali brojka zna biti tude od 100, 200 pa sve do 500 i možda 1000 i čak 2000 ljudi za nekada. Evo ove godine, hvala Bog, sunce, fino vrijeme, narod se fino okupio i jedna lijepa atmosfera je. Zadnjih 10 godina ovaj je događaj najviše poznat po malom nogometu. Ide se za veoma jak turnir, tu dolaze malo i poznatije, hajmo reći zvijezde malog nogometa iz Slovenije. Nekad se desi da dođe možda kakva ekipa ili barem jedan dio igrača iz Bosne i Hercegovine. Na igralištu u Bizoviku zatekli smo i legendu slovenskog malog nogometa, bivšeg reprezentativca, višestrukog državnog prvaka, internacionalca i uspješnog trenera Mileta Simeunovića. Ovo je već njegovo treće učešće na Ljiljanovom turniru. Vsak let je najmanj ista kvaliteta, če ne celo boljša. Najbolji igralci igrajo, kar je iz Ljubljane in okolice igra, da je težko ta turnir zmagati in tisti, ki zmaga, je lahko res srečen. No unatoč napetim sportskim okršajima na terenu, publika ipak ne zaboravlja da je ovaj susret prevashodno teferić. A dječaci koji u vremenu između utakmica zauzimaju teren, Ljiljanovom turniru najavljuju svijetlu budućnost.